Inggih, Ratu idodane pemekas paru-parenga sinareng sami. Nemangkin cerita yang titiang kewentenan ni Widyodari ori sesampune wusan punika mesucian yate sampun wusan mesira. Kalau punika nenten jengetang ngetung nabi malih sada digelis yen ni Widyodari ngrangsuk ri sejeroning busananya. Selendangi sang kaneng mengketel tanah syarat punika ngawinang mapan sampun wusan mesucian sampun wusan meresik kalau punika raris keambil lingyan busana yate selendangnya. Ada Samandana mekadi kawendenan ni Widyodari nadak sara mekesyak semalia saeja teng kejut. Pikir maning rano yang teng kejut te keliwat mapan nenten kantun yang busano iya to selendang yane punika kejingan. Sane sampun kailingan oleh ni Widyodari ingyan busana yate selendang yane sampun nyekalo keng sudang rika oring carang kayune. Radia siada mapi kayu kadi punika kewentenannya nek mawasana irika raris ni surat sari utawi Widyodari ne mapi kayun nyenasi sejeroning pikayunan ni Widyodari cep Dewa Ratu Agung tadi nadak saro jaro sesengake mekuryo godel tumen kadirasa busanan dewe kilang nyen jenengane lakar Cuasi
ngawinna sing jade anak bani celapat-celapat sing ade anak liwat teu kumaha Rining alas dengar biasa Nancen ke makrano buku akeh mapan nyen ane bani teko ke tengahing alas sebuah pastiko sebuah sina pesan mapan alas denenan kelintang madur kamu alas denenan tenget sebuah sina sing ado anak bani lapat-lapat dong dadi bisa hilang busanan deweke sab ke mriko-mriki nganginang ngawangang yak pati sab-sab ring pagehan ring carang kayu naler nenten sido ke junukang nenten sido ke pangit Deni bingung biasa kepada sang kaneng keliput dening raso bingung paling mangenhang pemekas kewintenan ni surat sapi Rari sarundu kepada sang kaneng sarat punika sane pinakawinan gumanti sido kecunuk gumanti sido ngeniang ingyan busano kalau punika wenten rares ingyan pasubayan mekadi ni Widyodari Nyen aja siada kapining supaya yato janji ni Widyodari nggih ratu sasunan titiang duaning bingung titiang ranoyang ngawit mangkin titiang masumayo titiang mejanji siro je sane ngeniang siro je sane mikoliha sekadi pengabdian titiang siroje sane ngemolihang sane ngeniang ingyan pengange yato busanan titiang semale sido mewali kadi jati mula sanggup nabos dua yang menjanji meh-mehan bila perlu berdasarkan hitam di atas putih ya diastun ke medaging metarae bilih-bilih kesaksi ken jero mangku klien adat klien dinas mis hadio di tiang jagi pacang masumanyo iya
diastun haji bungkus. Sangkaneng sarat titiange punika sane pinaka wiwitan to. Napi je sane kebuatan, napi je sane ketunas, ya diastun ke. Sang sane ngemolihang punika nunas mekhadi bungku. Soja luya wadamwa panebusnya. Sekadiatur di tiang wau yang diastun ke melakaran untuk mas mirah murni 20 karat tanpa campuran meh-mehan mesoco ane mau tamu misadio di tiang jagi nagingin misadio jagi di tiang nepus. Jalaratan siado ke Iya diastun ke makwe sampun ingyan subayo ingyan janji sane kauningang iato sane katurang ring sesunan gumanti sido ngemolihang nalar nenten sido kecunuk nenten sido kekeniang ingyan busanan nyane ya. Nenten sih maka disesunan ido sangyang widibasero nalar nenten sido kekeniang ingyan busano ingyan sane kebuatan ya persyaratan oleh ni Widyodari ya.